Daktari Mandan Mama. Lamaran. Dia benar, sudah ikut ini, tidak ada mikro. Ada mikro. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala saya dan berdoa hingga Tuhan adalah Rasulullah SAW kami berdua mati sahabat mati ada dulu berbagi mati hanya dari arah orang Islam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala wajib siap makom ilmu dan makom dengan keberat di makom yang hormat. Ayo ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala lisan lando Bani Israel, lando Bani Israel kami atainahum qawmi min ayatin murde ayat bayyinatin bani. Allah Subhanahu wa ta'ala Obina la do lande Bani Israel. Wadina Allah Subhanahu wa ta'ala obina be ayat maun. Nojamu dengan di annababe itu karena babe Bani Israel umum kepada Musa alaihi salatu wassalam. Dari Bani Israel itu umum model kota orang. Wajib nama bahwa mau jadilah bahwa ketika dina Yolan ditibe Jomel wa man yubaddil kalawat tutulu ni'matallahi ni'ma Allah min ba'di ma ja'atu aw ardamu fa inna Allah la yanda Allahum bi syadidil iqabi wa sadidul ajr. Kala jettulo nema Allah Subhanahu wa ta'ala jonni mo o watti bawo on nema arda yawtam aray Allah Subhanahu wa ta'ala sakit beri kamba uli aray dete makode masata yoto bawadi one mado kodina kam o kampo ni mawno de nemaji Bani Israel jonna matina jonna man nababe bul jonna ma debbo be watti tiri dum sudi Allah wana non kadi kala neɗɗo mo Allah Subhanahu wa ta'ala suɓi ha waɗi mo ka julde o acciti dina kam few o seli jangugol few o seli juulugol o yahi jokki goɗɗum ngo hara o yetti dina kam o wattitire goɗɗum o haray noon ɓe waɓɓe ɗe golle Allahu humpitiɓe lette makko ɗe ko sattude moƴƴa o wi suyina tuganama lilladina min kafaru yebduga alhayatu dunia gonanga dunana wa yasharuna hiɓe jala min alladina immorde ɓen amanu gollinde ko min mo wonko kawre amanu ɗo o lasim dara golle makko sotti yewti foti o ɓira foti ko dañil koyo daro e hoore makko
so fetti fu mo jillidira yewtiriji Allah subhanahu wa ta'ala no wi cuɗanama heferaɓe ɓe gurdana kamɓe aduna labanama ɓe ɓuri kala fiilaɓe hiɓe jala gonɗinɓe ɓen si neɗɗo woni ko gonɗinɗo ala moye wala ɗuuti wala ko ñama wala ko waalo tawi moye ala haray ɓe jala ɓe nasi ɗum ko diina ono ne ɗum ɗo anday jokkirni an jeeyega ɗaɓɓoyeno ko golla a yayno darano wurira daarino ñoggorɗa daari konɗa ñamude si tawi ko ñamugo lokkayno lakara ma si tawi neɗɗo o ñamado e baali ngaɗo aduna ɗo o heɓatano lakara arayno nelaɗo gonno gerdayno waɗaynoɓe balɗe nangue mutira ga bani futira ga mutira ga ara ɓurere sagginaɗo no galle makko kono ɗum aɗaɗi ɓe arjana wana noon moƴƴuɓe yawtuɓe ɓe fof kadi ko ɗum ɓe andira ɗum aɗaɗi ɓe jehanano no jeeya ko neɗɗo andirte neɗɗo on na o fiiwu neɗɗo on na o julɗo jalugol gonɗiɓe ɓe oy walladina ɓen noon takaw wulɓe allahu ɗo fawka wono e sengo maɓɓe yawmal qiyamati ñande garta hande ka wonɗen ɗo yimɓe ɓen ɗaɓɓayɓe jawdi ɓen heferaɓe ɓen ɓe ɓuri en heɓude jawdi ɓe ɓuri ri en sabu sabuji gogo sabu tawi kamɓe ko aduna ɗum ɗo ɗaɓɓa ɗum ko gogo ɗiɗi hiɓe ɓuri e wakkilade ɗaɓɓugo ɗiɗo ɓe ɓurde kono si woni e wakkili ken tabiti e diina e waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko e wonoye e hoore maɓɓe ñande dargal o waɗi noon kamɓe ñande dargal alanaɓe hay fuskoɓe wanno ko fof ɓe ɗum no ɗum aduna wallahu Allah on no yarzuqu mo arsika man yasha'u mo arsikugol ɓe wari hisabi ko adda e askol hedde arsike na yangi ɗiɗo jawdi si Allah subhanahu wa ta'ala muyani goɗɗogol jawdi o heɓa jawdi ko adda e tampe si Allah muyanali ma heɓugol jawdi ka jawde nde ɗaɓɓete fo o yayaɓata ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala muyanto o yiye woɓɓe tawa nene maɓɓe e ben maɓɓe soppanere no woɓɓe coppisi heɓa ko yimɓe ɓe wurira nenejo yiya duuɗoyo joɓe seeɓa ko yimɓe ɓe ñaama ɓen hande arta wona ɓurɓe marde jawdi nde leydi hada yadullu ala anna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab ɗum ɗo hollay Allah subhanahu wa ta'ala o arsi kay ko alda e yanganagol na yangi kolimude jawdi ko arsita mo jomumen waɗanma koye kannan nas yimɓe ɓe fof laatimo ummatan mofte wahidatan goote fa ba'atha Allahu nabiyina Allahu neli annabaɓe ɓe mubashirina weltinoɓe wa mundirina yirtinoɓe wa anzala jippini ma'ahumul kitaba wondude maɓɓe deftere nden bil haq e gonga de yahkuma fi yonde ñaawir bayna nnasi hakkunde yimɓe ɓen fima ikhtalafu fiye ko ɓe ɗutodir koni Allah o wi hari mofteɗe fof ko diina wotawu hari diinaji ɗiɗi ala feddeji ɗiɗi ala e nder harnuji sappo milan ila tagigol annabi adama ardino milan hay ko tawhid kuuji dural ala ko diina wota yokka ko hande ari ko yaltini ɓe ɗen golle ko duuɓi tato ande jibbinegol annabi nuh alayhi salatu wassalam yimɓe moƴƴinoɓe no wonduno yimɓe okkayɗa yimɓe feewu yimɓe andiraɓe dewal tawi ɓe mo ɓeenu yiɗi wawgol wa ɓe mo ɓeenu ñentini ɓe won Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma o wiiri noon ɓeɗo yimɓe ɓay woni ha ɓe feƴƴini cheytane ari cuɗani yimɓe ɓe wi ɓeɗo ko moƴƴuɓe mahe statiji siga maɓɓe hara so yiiɓe on andite dewal yawre o Allah subhanahu wa ta'ala ɓe mahe statiji hari fewɓe kuma fandode nde margo stati hari wana rewgo stati hari nden ñande ko fiijoɓe yiwtumɓe andita ɓeyde ko ɗo wonno ɓe ɓe rewno Allah
subhanahu wa ta'ala ɓeɓe wakkili ɓe teno sadaka hay ɓeyno moƴƴi enen ko haɗi waɗe ɓe yaaɓe kanoɓe waɗa ɓeɗo yaari noon haa ɓe artiɓe sikkude ɓe golle fatmaaji on tuma iblisa juɗani ɓe hikkitiɓe ɗo wi o yii ɓe ɓe mahaɓe ɗo ko ɓe mawɓe moɓe torotoma sijan hay ala ara ko ɓe ɗo mo jibinaani yayno to mo ala no arsike ko ɓe ɗo torritono ono kadi waɗi ko nden ñande ɓe fukkiɓe rew ko ɗum waɗi dagata ko leydi juuɗo ma westati ko waɗi ko neewi o ko neewi ñande ɗo ɓe rewani nde gandi lagine ɗo ɓe watti rewde statiji ɗi ka balon gine si suyi ɗo nde gandi alwaqidayatadi ko rettako hattadinayatudadi ka si balon gine suyi ɗo joni ko on to ɓe fottata o kasari ka zorde go on to ka statiru ɗo ka ko ndu ɗo suyi ko ndu marki ka ko ndon ɓe toronade ɓe mar wawa kon ko ɗo woni foti hada yadula ala annam yabuduna hada sa ɓe rewani woni ɗum neɓata ɓe hirsanani si ɓe suwaya neɓata feƴƴen wallahu mustaan wattake nde jofoɓe ɓe ɗo ɗuɓe tago ko ni sanamu rewira ɓayno ɓe rewiri ni sanamu e nder ɗi duuɓi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala neni annabi Nuh alayhi salatu wassalam kanko woni nelaɗo aranon ka woni fi rentigol ɓe ɗum jommen noon o wi bayi o neli nelaɗo o immini defte wondude e maɓɓe maɗum ɓe maya duɓayne fof ɓe woɗanogol kono defte ɗe garano woɗa defte ɗe fonnoyne deftere wotere ɓay wonde wotere ɗe on timmi o fi tawhid defte ɗen ari wano defte bani israel de juuɗe naati changide fam kala ko wala naatuɓe ɓeydi kala ko welataɓe ɓe laatini o wi ɓeɗo koni jommen wi wama htalafa fihi lutodirano e defte ɗen illa alladina sinaɓe kutuhu on kanoɓe gandal ɓen min mbaadi bawma jaatuhumul bayinatu arde ɓe bangal weeɗiɗi bagayanka gañanede bayno abdulama ɓe lutondirani ko wonde ɓe lutondiri ko nde ɓe jangi nde ɓe jangi tawi janguɓe maɓɓe ɓe na yottino diina ka woni addi ko ɓaɓangol hoore mum ko fii yo kañum tigi heɓu doole ɗen yo kañum tigi heɓu ɓural ngal ɓe watti ɓe waɗini haa mo ɓe watti jinga no karamo ko wi ɓeyna menen ko karamo ko ame wi kon ko ɗum ko karamo ko ame wi kon ko ɗum menen kadi dow ko ɓe wi kon ko ɗum haa moftali ɗin fof serdi ɓe luutondiri e fewndo bani israil jommen o wi fadallahu alladina allah on fewni ɓen amanu gonɗinɓe lima htalafu fihi saabu konko ɓe luutondiri e mum min alhaq immorde e gongam mbiɗune ɗuma e makko allah subhanahu wa taala fewni woɓɓe bani israil ɓen ɗon ɓe feewi ɓe tabiti ha nela sallallah ai sallam nela nde nelaɗo nela ɓe gomɗini wano abdoullah ibne salam wano najashi salmanul farisi soybu rumi e wayɓe noon e noon e noon ɓe tawata kamɓe ko diina kamɓe jokkunoɓe oñanoki ɓeɗo allah on fewni ɓe tabintini ɓe diina kam ɓe oñanoki e mum kono koye ɗuga e allah subhanahu wa taala wonno ko ɓe tabiti o wi wallahu allah yaadimo fewno man yachau ommo muy fewnude ila suratin mustaqimi faade law fewnu allah on fewnay mo faalawo komo kanko allah mo faalawo o fewnata mo faade e laawol fewngol ngol namo faalda faadine laaɗon alayhi salatu wassalam ɓe faalano bappa maɓɓe naata islam moƴƴa ɓe ettiyaɓe rum bappa maɓɓe wi mi yiɗa maayude ɗo goɗɗo jalo yam mi wiya miɗo acciti diina mawɓe an mi maayiray diina mawɓe an kan o maaye ɗum nelaaɗo suni moƴƴa allah subhanahu wa taala wi nelaaɗon innaka la tahdi man ahbabta walakinna allah yahdi edan allah wi ko kañum fewnatamo faala on na an nelaɗo ata fewni saabu so daari icrima ɓiɗɗo abou diale on o yowi radiallahu anhu se daari abou talib ko yangani nelaɗo tawi ko naato yiite ɗum ɗo oya dullu ɗum tindinay ko allah omo faala o fewnta ko ɗum waɗi si allah on suɓima guluji yimɓe fewnima wi yaw joɗɗa jangga
ar juula ar jokka dina kan ɓeyduɗo la hawla la quwata illa billah alano nden feere weltanɗa allah jarnama ko waɗi a waɗana allah subhanahu wa taala ko diɓe ɓe waɗanali ɓeya waɗa allah on ko tawi an a waɗamo ha tawi koyo suɓon koye moƴƴere makko ɗum e yurmede makko suuɓima an haray ko a jarno allah subhanahu wa taala tabita ko adi kanko suuɓima ɗum alano no feere jomme wi ama sibtum kay ɗon sikka an tadkhulul janna taw naatayal janna walamma yati ko worin arali on taw mathalul ladina misal ɓen halaw yawtuɓe min qablikum ko attiɓe on massatumul ba'sa'u heɓuno ɓe sattendeji ɗi wa darra'u e lorraji ɗi wa zulzilu ɓe dillina hatta yaqula rasulu ha nelaɗo wi walladina ɓen amanu gonɗinɓe ma wonduɓe makko mata nasrullahi gonɗi woni ballalallah jomme wiɗo sikkude o naatay tun aljanna hara ko no wonirɗen ni koyen ara hara ventilateur ji no huɓɓi clim no waɗa no ɓuuɓi no foti julnowo on no waawi juulen hara no uuri hara ko ɗum ɗo tun yayn jokke ŋaju men naatiren ni tun aljanna hara en tampala hay fus ay aljanna hay gurdan ɗan aduna ɗo nanon e bor hay gurdan ɗan aduna a jokka cycle l'école janga haalanna université ngi yangi wiɗo fop gayna fuɗɗitoɗa kadi yangi ɗaɓɓo golle yaa ha heɓa golle fuɗɗoɗa ɗo yangi seeɓa no wuurira e sikku noon joni dina kanko ko aduna dini o are juulore est ce que ko ni juulirte allahu ala wonno a nani juulirte wonno a nani ara tu waɗa sport ma juula harayɗa jokki kala koni sikka tunga maya tu nata janna e hoore ɗum ɗo ka nelaɓe rewi sonja layu nanon jomme wi on natata aljanna on sikko on naata aljanna sika ko heɓuɓe ko heɓali on taw heɓunoɓe sattendeji tampereji heege e lorra e memmingo yimɓe bandiji ara haɓaɓe wiya ɓe juulata ɗon ɓe janggata ɗon ɓe jokkata ɗon diina piya ɓe wara woɓɓe makko ha ɓe ittiɓe ka ɓe hoɗi ɗon ɓe raɗi ɓe ɓenni so o wonta ɗon juulta ɗon jokkata ɗo diina ha nelaɗon tigui ɗen andi muñal ko hatti koye nelaɓe ɓen ka kono nelaɓe ɓe yeehi ha tampi ha kamɓe tigui ɓe wi ko honde allah wallita toon ko nde woni ballallah subhanahu wa taala ngal jomi men ko wi ala faame inna nasrallahi no ballalallahu ngal qaribun no ɓatti ngal woɗɗami walla yo joni kono ko ɓawa tampere nden allah wallata yimɓe ɓen taw jomi wi yasalunaka ɓe landoma mada yunfiquna ko honto ɓe sakkoto ko honto mada oɗo ko honto ɓe dépensata si a heeɓi jawdi ko honɓe jonnata jomi wi qul wiwɓe ma anfaqtum kala ko sakki ɗum min hayrin e moƴƴere haray fuɗɗore falil walidani ko nene mon e baba e mum fuɗɗorton ɓeɗo fuɗɗorde kala ko heɓuɗa e moƴƴere ko ɓeɗo woni asli mum on fuɗɗorde nden taw ɓawa allah subhanahu wa taala ɓeɗo dépensata ɓeɗo waɗanta taw wal aqrabina sa gayni ɗum ara musidɓe ma ɓattiɓe ɓen wal yatama e alyatimaɓe ɓen ɓe mawɓe mum maayi ɓe banaɓe baaɓe mum maayi helli faaka wal masakine e miskinaɓe ɓen wabini sabile ɓiɓɓe laawi ɓen ko ente ɓiɓɓe laawi ko noynne ɓiɓɓe laawi ko heɓete hawkiri ni ka laawi noynne kadi ɓiɓɓe laawi neɗɗo wonɗo e voyage o ara ha nokkugo jawba makko on lanno hayso ko prado wallo jogiti so tori kew ngokkemo ɓanangal o yeyata ɗo ngo ñaami ko yo hokkore ɓeɗo ko jonteɓe kono no jeeya ko ɓuuri kanande julɓe ɓen hande so daari ɓiɓɓe laawi alyatima ko heefera ɓe ñiwata toon ara darna orphelinaji ga nehaɓe needi keferaku maɓɓe ngun toon kamɓe andi ko watta enen julɓe ɓen marɓe mbuuɗi ɓen ɓe alda e karamakoɓe ɓen haaju ha ɓen ɓe alnaɓe ka mbuɗɗinnata en ala ka tawata hiɗen haray ɗe wanno enen kadi waɗi siti waɗi orphelinaji ha moƴƴi kaɓe wona ɓe janne ɓe faama diina ɓe wona julɓe ara enen kay ɓay ɗum ɗo eɗen gandi no jeeya diina ka kono on mbo watta ɗum kala mo yiɗa addi ɓikkun ka fulawa addi kun newgol a tayo letta e fulo tayo letta e fulo to nolɓini ha nanota ko eferaɓe watta ɗum ka julɓe ɓen fo jooji jomme wi wama tafalu kala ko waɗɗo min hayrin e moƴƴere wa inna allah no allah mbi e nde moƴƴere ɗon alimun ko annduɗo kala moƴƴere nde wawɗo wadde aray allah subhanahu wa taala no andi nde
wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dorew to dende do na julu gongol julam. Bismillahirrahmanirrahim. O sallando bani Israil kam heewi ataynahum ko min hokkiɓe min ayati nimmorde aya bayinati banginaɗo wa man yubaddil kala wattutuɗo nimata allahi nema allah on min baadi ɓawo ma jaatu o ardemo fa inna allaha aray ande allah on shadidu liqabu ko sattuɗo lette zuyyina lilladina cuɗanama ɓen kafaru yedduɓe alhayatu dunia gurdaŋadu naɗan wa yaskharuna ɓe jala min alladina morde ɓen amanu gondimɓe walladina ɓen noon taqawulɓe allah on fawqa wona sengo dow maɓɓe yawma alqiyamati ñande dargal wallahu allah yarzuqu arsika man yashau kala mo faala sokugol ɓe gayri hisabin ko alda yasbore kana nnasu yimɓe ɓe laaɗino ummatan mofte wahidatan goote fa ba'atha allahu allah on neli annabiyina annabaɓe ɓen mubashirina weltinoɓe amundirina e jirtinoɓe wa anzala jippini ma humul kitaba wondude maɓɓe deftere nden bil haqqe gonga li yahkuma fi yo nde ñawir bayna nnasi hakkunde yimɓe ɓen fima ikhtalafu fiye ko ɓe lutodiri mum kon wama ikhtalafa fi lutodirano e mayri illa alladina sinano ɓen hutu hokkaɓe nde min baadi ko atti ma ja'atuhumul bayyinatu arde ɓe ɓangandu e jiɗi bagyan ka gañanidi baynahum hakkunde maɓɓe fa hada llahu alladina allah on fewni ɓen amanu gondimɓe lima ikhtalafu fi ko ɓe lutodiri mum kon min alhaqqi morde gonga mbidne dunga e makko wallahu allah yaadi mo fewna man yasha o momuy fewnude ila siratin faade law mustaqimi ñibugol am hasibitum kay ɗum sikkanta dukhulul jannata nde natongal janna walamma yati ko worin arali on mathalu alladina mital ɓen halaw yawtuɓe min qablikum ko atti on massatumul ba'sa heɓunoɓe lorra sattendeji ɗin waddarra'u e lorraji ɗin wa zulzilu ɓe dillina hatta yaqula rasulu anelaɗo wi walladina ɓe gamanu gondimɓe maa wonduɓe makko mata nasrullah ko nde woni ballallallahu ngal ala faame inna nasrallahi no ballallahu ngal qaribum ko battingal yasalunaka ɓe landoma mada yunfiquna ko on ɗum compte sakko toɗon qul wiwma anfaqtum kala ko dépense ɗum min hayrine moƴƴere falil walidayni ara e fuɗɗore jibinɓe on ɓe ɗiɗo wal aqrabina e jomiraɓe badalen ɗam ɓen wal yatama al yatimaɓe ɓen wal masakine miskinaɓe ɓen wabni sabile ɓiɓɓe laaɓe ɓen wama tafalu kala ko golluɗo min hayrine moƴƴere fa inna allaha no allah o mbiyende moƴƴere ɗon alimun haray ko anduɗo wallahu taala alam. Konto on nden ɗo kadi ha apa sakitoro ne. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray ajoni den jangugol fi o sahabajo tedduɗo wiyeteɗo Abul As ibn Rabi' radiyallahu ta'ala anhu. Aray jangino fi makko ka ɓe jonnutunomo ko ɓe jettuno e jungo makko konko sariya o jettuno kon nde ɓe jettuno nde o arno hende tagol ɓe winomo ko haadi naata islam ƴetta ndi jawdi ɗo ɓay ko eferaɓe jeeyi ko minen ɓe jatti ɗum min muññanoma gollitira ndi jawdi ñamandi antum o wimodi boni ko ko wonɗo mi yamirde onno onon on faalam fuɗɗora dina kesa kam fuɗɗora ɗum jampagol mi watta ɗum noon e maki maddo Abul As yaadi bil'iri e sete wongol wa ma alayya e ko woni hoore maggol ila makka ta faade makka falamma balagaha nde o yettino makka adda o jonniti li kulli dhi haqqin kala jom haqqe haqqahu haqqe mugon ɗumma qala refjo maki o wi ya ma'shara quraishin kono jama quraish hal baqiya yarli no heddani li ahadin goto minkum e mo indi ka ando maalum jawdi lam ya'khuduhu ndi o jettali
ɓay o ari o ƴetti jawle ɗen anndi ɓay ɓe jonnayno mo o julanoyoɓe o aro noddiɓe fop o jonniti goto kala ko o joganimo o landi o wi ene no heddi goɗɗo e mom mo ƴettali komi jogani ɗum kon no heddi ga qaaluɓe wi la oye heddaki wa jazaka llahu anna hayran yo allah yoɓe konɗame yanganade ɗo ko ɓuuri moƴƴude joddi fagade wajadnaka men tawima wafiyan kariman ko a timminowo aadi ko a moko ba ko a tedduɗo mi yirima ɗum qala wi ama famede wa inni no min qad waffaytu lakum mi jonnitimi hunnani on huquqakum haqqeji mon ɗin ka ɓe o wi awa ɓawo mi joganaki hay goto mo haqqe ka ɓe wi hay goto o wi awa fa ana no min ashhadu miɗo seedo allah ilaha illallah ala reweteɗo e dow gonga sina allah wa anna muhammadan rasulullah wonde muhammad ko nelaɗo allah kanko sosi wadde ɗum ɗon e ɗon o jonniti ɓe tawi hay goto ala ko feɗira on tuma o tuubi yeeso makko ɗon maɓɓe ɗon o haalani o wi wallahi mi wondiri allah ma mana'ani haɗano lam min al islam e nato islam inda muhammadin ka muhammad fil madina madina illa sowna hawfi kulol angol anta dunnunde sikkoton anni no min innama aratu komi fana an akula amwalakum ko fini mi ñamira jawle mum ko ɗum anno mi naata ɗum islam wanno so naati jawle no daganimo ko fayu o wi kono komi haadi mi naata ton islam mi yiɗa naatude islam ton ha mi gayna on tuma wiyon ɗo komi naatani islam ko fino mi ñamira jawle ko ɗum waɗi si mi yetti ha mi hettide mi ara mi joni taw si mi naata islam ɓiɓɓe worɓe falamma addaha llahu ilaykum nde allah jonnutuno on de o wiwana ndareɗo tawede ka sori a fuɗɗaki oy nde allah jonnutuno on jawle de nande min mi jonnitide sinano allah on o watano ɗe ettude wa faragtu dimmati mi hunni aadi andi min ha e mum aslamtu mi naati islam ko nde mi jonni allah jonti on jawle de mi timmini aadi andi mi jonti on mo ɓe komi jogani ɗum ko nde ñande tawi hay goto mom mi joganaki haqqe ko nde ñande noon on tuma mi jebbili ɗum ɗuma refti haraja o yalti hatta qadima ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam o yalti o yeey ka nelaɗo fa akrama wifadatahu nelaɗo teddini argol makko ngol ɓe jaɓɓimo ɓe weltanimo wa radda ilayhi zawjatahu nelaɗo jontimo sonnajo makko ɓen joni hande gari komi wi noon no harmi kon hande gari fof tagi tigi non sonnama wa kana nelaɗo ma laati yaqulu ɓe wiya anhu ga e makko ɓe make haddatani fa sadaqani o wowlanilan o gonganilan haddatani fa sadaqani ɓe maki wa wa'adani o fodilan fa wafali o timminanilan fodore nden hada huwa al abul as yo allah yurme abul as ɓeydamo yurmede kanko sahaba ɓeddiɓe ɓe fof enen kadi allah on arsika en tabitugolle dina ka waɗa ko ɓe wanno kon ha ñande allah o ƴettiten ara no weltani en wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk awa joni rewtoɗen ɗo nde wote sakkitori bismillahi rahmani rahim mada abul as bil ir abul as yaade sete wongol wama alayha e ko woni e maggo kon ila makka ta faade makka falamma balaga nde yottino makka adda o jonnitino nde kulli di haqqin kala jom haqqe haqqa waqqe mumum ɗumma qala refti o wi ya machara quraish koyo jama quraish hal baqiya li aadi yarli no heddani goto min koye mo indi ka an ɗo maalum jawdi lam yahudu ndi o ƴettali taw qalo ɓe wi la o oye ɓe wi wa jazaka allahu anna hayran yo allah yoɓe ko ɓuuri moƴƴude immorde amen bagade wajadnaka men tawima wa fiyan ko a hunnowo kariman tedduɗo qala wi ama wa in ande de no min kadi waffaytu mi timmini laku wonande hukkuka kon haqqeji monɗi fanano min noon ashhadu miɗo seedo an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wallahi mi wondiri allah ma mana'ani haɗano lam min al islam ga e jebbilagol inda muhammadin ka muhammad fil madina illa khawfi sina kulol angol anta dunnunde sikko ton anni no min innama aratu komi faala an akula mo wala kon ko ñamgol jawle mo nden
falamma addaha Allah ilaykum de Allah jonnutu noon de wa faragtu dhimmati mi timmini aadiyandi minha e mum aslamtu mi jebbili thumma refte kharaja o yalti hatta qadima ha o ari ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka nelaɗo fakarama wi fadataw nelaɗo teddini argol makko ngol waradda ilay zawjataw ɓe jonnitimo sonnajo makko wa kana yaqulu ɓe laatino ɓe maka hannu ga e makko haddathani fa sadaqani o wawlanilan o gonganilan wa wa'adani o fodilan fa wafali o timminanilan wallahu taala alam